Ebusia mi sanso emo bibia kwaba ediba emergency Ghana TV eso. Enne ye story ayen saka no ye mame ene ne ba aba bepie mu e wo fidie mu hase ye omode omasem abeda my lady e wo Sompa TV. Na ye mame asem a o kan se aboemu ebi ene ne ba no ye nyame bi a ompe. Ode ne baba no e fa kwan bi so a maame no si ne ni enyeden enje ho na obebisa se nsem anasa de ben na abemu an ya kwa na maame no bu enje so maame ne se ne ba ne timi fifie ne ba no otimi fifie ko hye abemu yi nchen samto otimi ko hye ho 3 months 2 months eno nkekaye na abemu ya ye nyama bebre de tia maame no nsem akura we ya ye ehu videos ehu audios epia bonten amma wetimi asene akola no naked pictures anase videos nia at social media so enintimi ye bekọ ne akwakotie mu nsem maame no epru nsem papa opru nsem bebre na egu ho no osi abemu ano eya ade a na kuma empe akola a wedi 15 years oba at this age who boyfriend na omode no enye mpna twinketenkete ya ye afina ye twitwi bi no nkola utie mu nsem a na obehu se nkola nso etimi ye nyama mpna twe na enye mpna twinketenkete na mo atwi na daabi ma mini kire mu a uhwe videos uhwe nyama ye audios abema yi esene ebusia ubebisa ho se omoye nkola anase omoye mpanyimfuo enti ye ncheso ye bekọ ne akwa akohwe video ne ede aba mpese wa ukotie video no mu nsem mpese obeti efima no pese utie video no mu nsem ankasa na ye mfa sa asem we entu ye hofo ye wo nkola na ye nkyiro mo kwan papa no enti ye ncheso ye ne nkohwe video ne emba subscribe na like na fa comment so enfamba comment section yakwa ne ko hwe video ne emra me wo Qur'ani ena me wo podua pede yi achompa bible de bia bible so mo ba na mu twantro ade nyame de obe korokoro onya mo hwe page fansa ni fan page akosoro eya me Teresa ajeyi asama American bikura me nsem bible no kure trodo kontomponka ho wonya me boa me order in court maami awie de boko me baba ye edumre bi na ontene fi wo ma ne me transie no agije adamu no ebra wo de betie mi awe me transie acha edumre bi na ontene fi hwe na ne ehunu no obey mpachan betie bon no bechin wo hwimu abe na otwemie no kobosom ne ehunu no nti me dwedwe mu ana mo ye se obi nso omhunu wo ajemesu ipachan no wo fan ajemesu nso to number 1 no so ho no ma nti e na mikunu se ne namfofo so aka chen se mo hunu wo ajemesu ho no na de be ya ne se yeso ye ya ye hu ba bi wedai otie e na boys bi ese ne mikunu ye dai empe kakra mo mo na mbe dai mo de ne beba na mikunu pe kakra mo mo e no mko wurewure mu ana mo de ne bae to mo de ne bae na nkyere mu ne se mo ne one na dam ne namfofo bi ma ya te so ono ana e dai etie ti mikram kas ana ma ya no mu ni maame obi ba aba ofie wuntimi empam ne se bia ade asa na se ko ofie timi yesa maya no so mo nya de mo fa maya no so emre wo mo emre me na mimisa maya no se di binti no ba ho amonya de mo mpam no nto mo de maya no so bae mbisa no mo se ma ye de ye ho de wo ma ho anwumere ana se yi anopa no oba ho no oba ho anwumere no wafiri ho kwa number 1 akoda bo e bi efe no Collins wo no enam se sa no wo se an nam siyo ntime ya maya no ankyere me Collins ni fie nam de me so wa ba won tanase eno emu a hwese wasan hwemu bi ahwehwe na ne ye hu no me pacho be ma wale ni sesi akure ne papa no me pacho ai okay ti ahwehwe na ne ye hu no nti ho na efe ne se Collins no efre nti ofre na me ofre hwan
ofre efe ne say we di na chi no ofre ne lie to ofre na me fai ti me fe na me say hwan na e ka say eno bo din bi nam so ka say osem ka say free trade nam so ka say free trade no osen ai nam say there be dem hwehwe de friend Collins o ka say free number 1 by me yen hwehwe mu bi say eye wo Collins na wo dada me say enye wo no de na say e ba se me hu say ye wo amema ho akere wo pa wa na osema eye me a nam so de ene rahe osema anya me hwe no nam say nya hwe no say wo de no kan no kore na osem bibi no ba me ne nya hwe da mpese me ko school wi a nam say asam na wo kan de nya ne kan no enam se mesrew me ba no wo sha wonya nusa wo hwenti agro na ne di woni ni ntwa so kora na osem mate o ma na oba afi nti oba afi mu a na wosan hwim biem wosan kwahye boy ne hono ma ti boy no ye ye na nya boy na ba na mfe ade a woni me hele se bla ade a woni me ye me ni nye ho kra na me shada ka chen se ma bodua so ka samba ni na afrem ba no fon so ma bodua ti fi na de kro ni ntwa so no se ma mate eno krampo de se ono krampo de ono wasi ni busa de obeya no bede obeye still na ade ne da so koso to osan hwimu ekobe 3 months ni yehu no 3 months ya hwehwe boy no so ba bia wote ya ye bienu ba bia we de wote bi so obi ambe so be kire ti adana nwumre bi na mehu na danfo na mesusu se wona di bitui na ti na me kotade nti mehu boy na ape na bi kasa che me se me nkọ boy no so nti kwa na me se wona mesusu se wo ye bitui na Emma Collins nti me pe Collins a che no se me hu na wona me de meche me chiwa menya Collins na ide a che no nti boy na nkasa nti okofie nwumre na obai ma mbe kan se mbia che na me se kasa eno se ma sesi ama frɛ Collins number na Ryan na afa ofa no se wono ni Collins wono awia Collins sim na adwane wa na mikunu epam abema se fidifi akọ asame na aba beka ne saa no ene okọ we nua panyu ka chen se kopa papa acha o ma na papa ne buofu pa wo so obeba papa wo fie ka chen se msema ne ma no ba me papa mfa me ho nye de enche me nti o ma na anwumre no boy na sa awie no boy no efrɛ me ba panyu Collins frɛ me ba panyu no to frɛ me ba panyu no ena mikunu se hwan na o se Collins ena o se fafon ne mame ena o se Collins ma pe wo kira kwan mi hu mi bo udua nti ka kira maame mo se ni se wawia me ba a mi hu nti mi bo udua nti mi bo udua na wo ka kira maame no wabusuafo mbe de wo mo be ba na de ho bia me ni wabusuafo ade aka ena mikunu bo ni dua nti wo bo udua no kwansi na boy na san afre na me fa nti me fa ma wanse popi abo mi dua na akra ne ba me ha se mu na mo to aduane mandi mu na mo hwe no na me se krachi me de ba mo awade ana makasa mba ne minti mi hwe no me ba me wonu mre tenten no na hwe ne ma me ene no kate no nti eye na kache mi kru so na mi kru so na aduane de onye de wona ne on kanche na busuafo se sei na waye na busuafo ne ye de emfa no ma ne ntena senka se be ye ono so ebenya no bo betena fi nti me hwe ni mu ade achi me hwe ni mu abusuafo me obiansi wonom ena me kochini number 1 hɔ no ma na me hu boy na maame ne nana na me de asem ni nyina ato wɔ manim ti me to wɔ aka se me kunu bu afu pa na me de me ye ba tan me pese bibi bɔ ne besi na me kyerɛ no ayi de omu kosi ne so mfadwa ato am na se be ya me kunu bu beto ne mo be de obeda ne dua no nti ampa so ade che mo ba ko hu bla no ene be kan asem na mo ye se ye nko pechi papa bi wɔ no ye omo ye ahemfo nketu anu ye ko betima da ne nti ye ko ye bo nkro ye so ye bo ye de no mo se ade na aba ne ye ntwa yie enti kofa aba ne bra ne ye na ne dua no ne ye nche oba ne ye de entum na akra no we de wo sha nti ye twe na so a saa nyema na ekoso ni nyina ebejai na maame ne se wate still na we no ye hu no ma afie one boy no ehye baabi eno se kwan be ne be fa so ye be hu akola maame ne se ye be hu no wo de mehwehwe na ba Collins na maame ai tedi be 3 days me wo hɔ no ma na maame ne di wei e baae ye so ne kan se wo hu omukuro mpo na wo ma police fo nya dai enchi wo mo anaso wo mefrɛ na kwan wo se ye do mfa so ye do mo afa na Collins ye nimu no na nti se emra ba mu a ebia de mo ye no wo mbeja ma so ndwa dai aba ti maame ne di wei baae na is maame ya nka na saa nti kwa na sister na me ko hu no me hu se mi gya no ho na sei ebia mbefe no mo san adwane ensem basa na me se fine mate ni esan akọ asema ayi omo mbeda ni dua no esan akọ omo ho biem nti ye ko omo ho biem no ena omo se maame na oba no woyi ena o se meba no wo ho no se na de benti na maame pese o de oba no beba ame ya da ni dua na ede ya twena so de wo akora ni sha oba no 20 years 21 years nya ne nyonko wo sha ye benti na pese o de oba no ebeba wo se amede ne beba chese ensem basa
ena penfon so wate won konko fa akra na nyede ebla no em hye ukuada se ukuada no ode akra na beba ukuada yen ye ko ho ye ko no maame no wa ama ye hu no no osuje ni a wo to Collins ne maame kasa ni nyemu so da Collins maame ne di we ni baaye no wode ni bedu ye be 30 minutes na boy na hase ye frɛ fon so wo frɛ no ena fa nam se brother na ha me sa e di agege samu no mesra wo de opena sese asam da ho nti me ye hwene ye da ye na ni dua no na de opena be ne ho ade ne fa no ko na me kan se kire boy no ma me de ma ye ne ho ade da do na so ye ne ho ade da da ewoy ene wose ame de mama so fu bi ehira so wo ye fa ne se trede amaye wu se ka wa hye ne nsa na me se na o se ena me su ni adro no no ena me su yo mate ena me se menya so fu ne number me sese opoku menya so fu number na o de number number ma me fresh ni pa no so gitu se we so fu ehira so ade amo so fu kro na ehira kola 14 years ni be ma wade so number no ma nyene so fu no ma nyene no mama se me frɛ number na afedie frɛ ura di nyankopɔ ti me ye ene ye kwada nchi case we no so case we ye kwada nchi tu mu se ayi no korɛ me ye sofo na me wotere de na me hira so so wa asɔle be no so ye asofo nketu ani bia ɛna me su yo mate enu ina achi no na afe we se no so che se wo ya ensem basabasa nti oba afie no Osman cross me misika me so mpeso otena asinti na me de ama no Osman ansesa wo se mafa me so wo de fa se wo betena fie nti maame ne de be di be na wo eni na wo twimpo me ya nam so kra huntale bi anye oba ni nua panima na obewiewia na wo de ko oba ni na obesesa na wo de ko nam so huntale anye nti me seraw omo ba em se duwada ebena da ukuada ye so ya wada ye pachidwa nam se huntale anye nti ya wada me peska ma na akototo ntale kakra de e wo pachi ukuada na nwumere sa me hu akora yi biem enti e fa ne sei Adam yo ho sa na Collins me ban se Collins na testing message say de rahanu ni ho biem na obi foforo nti ye hwehwe me hwehwe ne nyedai emfiri ne ho no na me send voice message say wo de wo na menim say me ban ye dai e wo ho me de menim obi ya wo de menim say wo ba no entamafo nyina dai edi adanse say me ba no wo ma me kra me dance ni nti wo na me hwehwe me ban na ye dai afiri wo ho no nti menim problem esi wani we ntam na we ni dwan ko mi system ko we ni dwan ko mi system wo bechemu no yesi na one ne da nyina no boy na video na fe de odi atoto ye fa ne say Facebook ko se de be nde be odi atoto toto wonom nti eyesa na we ko hu ye no we no bobna eni osumpa na se nyame wo bobna na de kro de tale wa ha mu se Ghana obi efe eni ye wo bobna se de ye twa diti no fi se wa na anwene se boy ne be ne sa enam boy we so pie ba me bo no me be che ne nsa e de bo maso yo e wo abema no ho ena ja ye didi mu anti enura se na boy no we die se de we tu atale na wo se de we no ho wono no ho na wote na se woni ne ho bi mu no wo ho anwumira na o boy no ayi Collins ne frɛ me o frɛ we nua no wo se e fa ne sei o makɔ sa boy no ho no rahe no wo nti wo de na ba rahe no so wo manti emra mefa na se memra mefa hwan ena o mo kate no nti na side de nti mo ho na boys 2 e di we se bae ti odon bae nde ni enim se Collins nti me kunu kra de obo ba ko ani so nti ena o me yeso o mu dwa na boys nso o mu nyina ho no so o mu nyina na ye keka cancel na che se ensam no ensisi so nke ehia Collins na we na se Collins ni gina ho no ena ne bla mo ye se no kwa kofa Collins na ye de e de naba na so mu mienu no de akola no wo no ho no omo nka nti eye na che omudu ono no eye dede nti omo yire Collins obode ba Collins ma ame so omo fa akola na nyede emma ena omo ye ya na eja omo ja akola no mu ema ofe ne sei akola no ko ye na we no so ne bla mo ye de e baaye nti me de me ba me de aba na sei me ma wo me ba fine wo se wone ne tena no so no Collins mo mu bodu ato so so bi afa ne nyonko achie mo bodua dai yo atoso nti o se boy ne ma me ka che nse Collins dua no mo wona ne yen abi kuna bo ne dua de a mo Collins so nye dai na ne dua na ma dai na Collins ne ma me mo wo ne number wase no number o se ne phone asai yo obapa ame be kasa na ma me mra wo ho yesi yen kira kola kwampa wo mfa so no nyina wo mfiri hu obe how many years about 15 years every bay na obey to me je ne ho saa ti me kwose be ma dem boso me miensa
Mama, first day na o start sade no na aba ye nchen. No na aba ye nchen nti ye omo no na na da. Nti ye nyina ya deda. Wa na onana sole ye. Master so na obegbo op no say ejala me hu rahe o. Na me say na abo be 1. Na ye nyina ya sole na chese ye hu ne sada. Nti afa ye hwehwe no na makobo wepu ye hu no. Nti na say obi antimi na ene yetete ho. Ti kwansi yen say ofiri fichire ba bia wapi aba. Enam se na akọ he amene me na fofuo bi ne ekwa agemesu ne chesensem basa nti me yese ye bebo no ena onana se da bi me ye mo no enam se da bi anti wo se ye bo na masese da bi me pansa nka me nya ne hwe na bra bi so ablase me nya ne hwe enam se mate enumu ho no na fe de wante kasa bi oko school o no form 2 no so wonko bi wo de ne to adwumam da bi adenti na ugya ne saa wa ono oko school no wajai wamfa na nto adwumam no titi fie saa adwuma ne de me am ka chen se me betu ba na me so ma me ewu ani ye be konof no mo ye nodness me pa me be frafre ni bai o papa ya santini okay enti no yes ano me yese me pese me kosire mu ne ye dai eba ti me koba eja pa de me di pa na me de na akwakoto adwumam wo bai bibi ha no wo honhom sem bi di nachi oye bayifo de ne ha no bi amaame onu wadi nkomo bibi ha no oni me ni nkomo bia abi je mo fa video ni to so yesi video bia no oni be ma na ehye kawa ewo mo fa nto so ne yenhwe na yensamla na akire sa wono akola no wa ntafe no me be da agono so no mo fa video ni to so ma ne yenhwe ba bi kro mo ko hye kawa no nti na kire se mo mekomo de nana ma me no aduane ton de me to first kwama na me nya adwuma no mitimi ko ba de mu yafunu nti mitimi ko ba de on to so sen on to so mienu enam de ka arefo ni o Collins na ehye wra ha kawa no ye mo wasem kwase ya mo wasem aba wiase o hwede na be ma no no wasra ne nsa nku ana wo ne nsa watu nso we bi otu garam se ankasa boy na wo hye kawa ni woni one was chei ateni kura wodi mi kura boy na chei right ukun na chei hwede wa kire hwede ya kire ne ye hotai ti saka we mai wa ye o awurade momra sompa momra Facebook na momra sompa TV mu amohwe hye ne kawa mame na kire se wo be nya de akomode no me ye aduane to aduane ene de yi mo kura po bu a me ka bankunu mu to ni abete bu a me ya mo se ti Collins no nanim sura kan ai se de woni afe no oni omi am se ma na de bankunu afunu yo papa se aduane obedi no amomo o papa ma me di baba akopenti wo mo ni omo agoro e de na mbedie de o me kan no papa se no amomo ni chese nye komo ne no na se na alele nkuya no na mu ya ne de na ha mu no hele wa fi mu ko emu ya ne de frim dokodokodo enkrai no fo no kura mamu ana ka mu ya ne de ti sesibe no kan no fo na mamu na de ko to adwuma mu a eti se ne kura ba wo ba ye no ba se de ya ba me be ni na ne se Collins so de me ba na ko one na ko sofo ma sofo na chiro ma wale so sofo kura ye bio me me ba ma no nti wo mra no me kire maseye afi so mi ba pani no be wona paso ohun we nua pani na be wona paso Collins no ba pa o ye de adwuma ma test me pa cho na yiri na ni na yiri de me ba no so no no bebenya ne ho mle na wo asema me no metimi akase ma test wa faili o sa wo bank fu hia kwadan fi hia du night to me gye ne ho sei dia na wo eya ginsem wo ba pani no friends 18 years menene na tifie da sori bibia menene na tifie da sori bibia 18 years no na we momo ya kitware no wada ni dwamafu ono na uche so kan bibia kira wa no so won fa hwe ho ni wo se mu ko emre bi we ya mu emre kola mfin shedu na tumi kwahye be ma dem boso me miensa wo mu ma wo nko a emre me kire ne bo ne sa ya bu ni wie ya mas ni nua penas mu akura se won to na ne pant kura ye se no waje ko se no odi obi amabu no wa pant ene osiwe maame wa borisi oba ni nua penin tale no abesesa
no de ko hele we die call we Dr. Salas we hele na abey ne tuya ne desesibe family ke hey right me ba fefe wo mu nko a me dofo eti se asem ni nyina ne se omo na ne dua no Collins ne na ne die no dua no so according to the oma boy hu dua e na Collins ne ma me se ma we ne ba ne na ne dua no ya ma ba me se omo bo dua dey atoso ye ba tie se den na opese ye se dem pese me en se Collins no wo mra se me mfamba ma na wale no de akwa masofo ekira so ahye ne ka wa mementi ase sa wade no mechirem na sa asofo kura akola mfin hyedu nan wono so ba nanim wono so hyira wade so no wono so mra mechirem ede am asem na ekoso Ghana he na fe so ma me ede abodam sem so mo modua no so no se mo na ne so ma me no so no ba tan Collins no was so fie say Collins no me also 21 ase bibisa na we no 15 asa ne be so metu wana na da na wonyin sen na why family planning mpacho mi baba no honti because akola ye wo mu saa wonyin saa na wa wo ho hawo ni empeduro ma no so bia wa ayi a fertility problem wa order in court kanisa abai na je o ma pedura ma na maye hey Ghana mama no eni o he ra eni ablante na gina eyi no as late as no omu gina yo hey omu ko kuma se mo yade ya kire ne hotan area se bonini akwada mfin hye dunum watu fie ti be ma dem bo so me miensa wo so a share winter jacket sa America ni a woti New York ya pam na adwuma hwede wa kire hey ye abata mo hu amane nyame bebo am wate na wadie mu oya na abadia ya sa wo banda age be mesabi wodi no mama menka kakra na ma sesu yede mo kana mitie ma wi ame ho aka bi ma sem ede be ede adwada ede adwaman adwajantra yo era be kasa na yani kanisa nkodi nkomo timu de mo ntwen na wura he ne yemebusa no se dwaman honhom won so a D4 pokwa ha ye bebo deliverance sesi a na steam bet ye bo me bayi mu no minimum midwife a wo fa na dwumam ai ma test ko se na mu oya ai ni naked picture no ko to social media no sa boy na Collins ye mo fa ne audio so no nwum na yentie na ewi a na maba Rahel so Collins no atemu a wodi no mo ma yentie mother way mama kan chilo mama kan chilo ti video na me de send mo no nyesi bia ma shada na me gu gene ma asio gene mo na egu me mani ma ase ade nti na oba obusuafo bia me se me no wo ho ba me so me no wagya dada wo akɔhye video nchen wo san so ti me kuro mpachi awo akɔhye ne nchen na boy ni diu ese nye me nua na enye obi na be ka kire me akɔ fia dada nyem se nkonya ma be chemo se me koto so no na odi abufo den edi ba be chem ho no so me ko me ka kire boy ne ma me ka kire boy ne papa say girl no police for hwe girl no girl ne hwe me e so hwe girl no mo bana am kan sana amade ba be chem ho no nti mo da ya ntoba sene ne me nkasa so ati ya ntoba sene ne me eyaw ne ni brain am di post this video no because me say me timi baby me no gay me gay na jara dada ba gay na so so ti picture so na picture na mo na mo say me ho no oba me so la me ko school na me ni mo time me ni ama konante he madam me kan chiro mi suro wo di bi ma atem me nka hwe o yo oba me nka bi chiro so ati we di bi CBI ama na me dana say why tagi do no tina mo ho no ama na ko che ne nchen na bi case bi esi na mo ba me fie no na me kan chiro se ge no me ni gya ya che na se gi do ne o se nyinsen bi piem na se mitimi di o ma o but da bi si why abusuafo mu gimi why kwasi unyamba ka kire me o papa ko hihie
so kononom sa no ono ma me abeko na ma me akoyi case ama ne metu for police for tribia omo ma tribia so ma be che papa kwase ya se mintini ngina unya ma ama oni misema waka kire me o me busuya fo no ye be ye na da mosomo o me ntumi ntina ba ba kon o me ngina waka kire me o so ba ntumi ntina be ma ba kon se dwaman na o funu ai o be dimi oni ba ko na ne kasa o me hu da won so hu me da won ko be tuche abo funu o ni ba na ne kasa na o fu unya ba ne na like me mistake ma ko he jimi fo ba asia ba yo ne pan chukula won't mean say abo funu te se hey mo na say na wo de amane de o uni minu aje hu na adwane why on we pillow se kan twane nsa o mo koye adwuma nya se kan o mo koye adwuma na shi e twane nsa minu aje no we pillow ti se no antokwa na si e no ono hey ogwa bi headings hey o minu aje so hu no ona na benage ebo ne nsa no ona omplan so me mo na wa yire no asia o de ti papa obi to betu abobla ona omplan so me mo na wa yire no minu aje pillow na minu aje de on hey se plan wa plan na yin ono yaketo obi na mde na chi sana ule kwa ba ule ku case we si ule ku chi ito ma no mo hihi na yemi nwan mo ya tomboys ka tomboys won tomboys na check me abofu bi jimi a kire me tomboys area boys me no mo nkasa o mo ho nyina me obi ankasa ada enso mo nimdi wa me sibitie mo se me mpem ho asem ba jaman na ka de be samen abofu no we shege ama woni shege ama me hu pachi na mama hasi ama me donya me enkanka ne yi ena ma so ho me donya me ama try me hey hu me nwan bia adwane so ate hu me nwan bia adwane o be try na giro ne de o me bomb person me hu face to face ani me kofi o me kwa ko petrol ho hey udu David ubo ha yemfani njimi o nipa bo ha o so asema wo ntwaso me kwa bela me so asema me ntwaso because me din if I love you intentionally but if I hate you I hate you passion put down wasia wai mutasili me se mutasili obusuya for me so bi amoye be me amomela me fie obota hey me junk man me junk ese me nchire bi amo mo fie ho mo mi nka se me fie na ama fie na me kan ko di o ba me me kan ko di ho no ma me fie ho no ma me keto fie ase o de no ase o de no pechima sa do ese ho na mo mo pa mo hwe me mo mela ho abo shege mo ya na mo so mo ho akome ma me ba ko ni fie ho kwasia o ho ya ho akoya ma tin kwa mako jimi a kire mo mo mala fie anka sei mo mala fie anka sei mo ba so mo mala numere shege wa do wantwi kwasia panyi te se mo ntwasi mo nya mo so afo ntwasi obo dam papa kwasia mo nya ko bo adwama na ye kan kwasia mo de be hye me se ono no wa menken obo dam papa unya ba unu titama me start din na me twa na boy obo dam shege kwa nko be se me kama nya na chiria ko be me school smile ba sa buofu no abusu ni da so ba me school shege turum kankan abo ya bodo gi kula na turum kankan kwasia shege wantwi kwasia fo ama no fele fo so ka se me hia no ofisa mini mema wo ofisa mini mema me kwa na hia no kwasia wo pechimi akọ otimai kwasia ba chimi akọ bia me ku school me be twa wasi buofu no be se me wi school pay for but so kimi kwasa gido ne be chila tum kwasia school ni kwa ja ona gido no de fu ne betuma to be ja ya buofu ni ja oba of flame sa ba so pamacho me nyuali dwamanfo ba wai ma no ase bi wali dwamanfo ba buofu no kimi ba te se dwaman kwasa me duwa hey me se me pen me here hey oh I like it baby I love it hey Rahel ewra shimani mwe woni yesi ya bodo gi asabi uturumu kankan waji wani so mame hey peja utina hwemanim hwemanim ko mame ni ubedie no me wo Quran me wo Bible me wo podua de na ape wo pe podua
yo mo ye me ba wo ye te asefo ai peja kosoro ba ya eya me Rahel asama me bekan kasagu mike ni me yate eya me Rahel asama me bekan mi kura mi podua no kura nko a kontomponim podua boame alla walai shele beti shele dan kayiru dan kabam hey right me teacher ma hey me ba uye sheje na wo ma me so na me kire wo se me so me yedam duruwa dan court hey right asama wo ma me aka nyina wate abranti a ye frɛ no Collins Opoku no de na wonim fa ne ho kanokura nyina wakura podua we yaduro wom nti echewa no de nyame a onso ma me isu won se wo ma me isu wo sia Collins wen ye side one mo side he ye new site into about so ba wo kasa na ofo ma ne so kakra wa ya ba ya ye new site into about so ba pictures na me di hu wo di hu no wo how many years 15 years wo pante ye dodo say wo pante ye dodo say ana do so bebre ntundimi nkan say ntundimi nkan wo bodies nso say ana wo bodies so asa onufu ate agui ada na bi na eni o wo bi wo si ana omu new site e no so opew pachan e na wo te ase pachan na ye de na utumi free fie ko tra ne hot 3 months ada wo fie a wo ma me hawo aga share me say a police for hwehwe no wo fie a na police for hwehwe no ntimembla na me koi na wo ye judge na wo ye lawyer ti no se bra na be ndey I say me ba hon me ba ya na atu betwa sa na o ka kire wo ba ne ho a prosi na ehwehwe no atu betwa ada wo ye scammer pacho da bi na dia na wakoye nti a police for hwehwe no ma mu dia police for wo ma me no dia police for hwehwe no pachan eti se wo ba menti ase sa tam na one na tena be sei minini tina December ni mu hono December ya na uhu no ena utumi ko hye ne dem 3 months eno ma ko tina me ko hye ne hono mu 1 week ena ka kira me say wo se ma me mo ba fie ono nti me ko tina madam fu bi nchen wa agimasu tina che say nwumre no wakoda wonu aduane na wakoda nwumre na boy no Collins no ade adwuma pacho ko school ewen armed forces ena wo de wo waja school eno no ko school eno odi wo mu ema wo ada na wanyam why family planning pacho dad wo wa wo ho hawo pacho dad na ada na wonye nsan anare na oyisu condom Rahel oyisu condom pacho dad edi asem no kan ya ti utumi ti ase ma ne ne tran na ohwew o ma uska toduane todo ya oniska na mo yede na ya udidi ya me ko madam fu no wono na ne maame nim se woni ne nete maame ni hu no ka asan e wo fie wa mpam Sata mnenye se fie ono no wote no wotu afili na maame mo hono akotran ne maame panyin enchen na ne maame panyin no ko fie o wan hu Sata ne maame panyin no oyekoko krachi ntin ya okotuto kokoko si na maame no yo oche tina chese fie ona na motie mo am wo modan pachan na obi okọ school no e de na ma waduane di a enu nti wani timi kọ kan ho saa Osaya adwuma kan o ye de adwuma obo sheet enu ye den ayo mo bo ayi no dan su no colors ni bi na yeso she kawa bi ye den no so o ye wo ho ade a no wo maame no papa ana frafrafo mama mremu no be matumi ye wo ho ade a wo maame no papa nyawe ye den o ye wo ho ade no Pacho ndi ko Kate ana ko toy ring no pacha ena mo de koma asofo no pacha minim sofo kula woka na mo ko asofo bi ho pacho da nti eno de kwase akeka keke no okeka pacha no no ane de kawa ne hye o pacha mudi nsi bi se bi a we gya ne nyonko a bibi nye no
Mpachai. Mudinse. Mpacha. Rahel. Enkoma aye die me ba. E na okotena be ma ne dem. Wo se kawa ne de wono ane de hye o ma nkosofu bia ho. Mpachai. Na ye de na mudinse. Ensidie no me pe ho no ehia. Sansa wo nkwa ho. Ya hwe ye bekum. Wani udinse ne sen mu twa moja. Mpacha da. Na mo kan ne sen. Obodi atu so no ka se mi mobi. Onu bodua ne sen. Ka se mi fa na chia. No botos. E no se die nku no. Pachi so bi da onu. E na so de de bodua. Pachi. Wo so de sen so de sa wo fa na chia. Na wa fa na chi. Muja e wa fa na chi. Mpacha. Obi akodi. Hey! How dare you call? Gideon ye hwan Rahel Gideon na obondi say ono ne boyfriend ne ho Mpacha. Onu ka se me ba no Friday na. kasa de Rahel na mente o kasa me ba Me ba no Friday na. Na ka che ni se sa boy na fa me ma me modidi na tem. o call Collins ne ho Gideon ne ho Ana me ka se sa boy na fa me ma me adidi na tem tin ma mo so mo pamani ma. E na o ka se onso oye oboda creation. Ana ka che se oye. Odidafu. Ana ka se oye adwuma. Enti no owia ye be kom ma me ho no no ye kwakọpa o ma che na matena ase. Ana me see you. ti afedi e den na no afi ono kodai obi oba kopa ma me che isi ono na wo mpra no ni Rahel wo mpra no no Pacha. na dua na wo ni Collins ne boy no mo abobom hu dua no na ne ene wakoma be ma foforo so ne woda Rahel wo obayi Pacha da. na die na ma wunya akukuduro sa unsuro hwe unsura de on be ma ne ka audio num se wo ye dwaman Collins na chi me ma se na wafa wo mu Pacha ba ko. eno ane Gideon ni Pacha. na ye den na Collins ne ma me so me ye na ne dua sa ma me no onu so me di ne ho ya papa wo ba ta be ni den no so ma ye na ne dua no Ase saat ma me ka se me ko betim. Ba ne frɛ bo ebulu minia. kasagu mic nim enhwe me Frɛ me bo midia. Collins ne frɛ wo bo dua Ana o se ne ma me se ai ma bo ndia de ono so ne ma me se no wa ni se ndia no. enti sa dua ne su hyem Pacha. hey onso so obo dog ya sabi uturu mu bon woni mu adwale wadru sein Rahel wajai school ene sabi yedu rough it is a sense Gideon no be wale wa no odo wo betu adwumem ono de asem no aka che wo no wote Rahel say wa life na nkasa wo pese de ode na wo pe Rahel wo ba nanti say ya Pacha da. wo pese de ne ye boa wo pe de kasagu mic nu meba Petin mo ko sua adwuma. wo pese o ko sua adwuma e de adwuma etibo na esi aburu nu ya bugbo nu ye hihye mu yi wo be de na wa ko sua adwuma se nche kura wo be wu hey Rahel ti say Collins ni baby o bia ye hia no mo mo meda ni dua no ye hia no de wo ma me wo kire wo kom Pacha da bi. wo tata on tata de ma Tobi ma. o tobi ma na esa wo de ne de ye wa ha mu na ne wo problem oh I say ni friend bi o ko crusade so for ne say de na apese me ye ma o se mo di ka o ye me marriage wan ka na ni kura se ni otoso bi o ye me finances na nkyire ya hwese obetimi ayi bibi o manyiwa no ho wodi e bi ni wodi ende wa ha mu anu problem o Rahel shmanim wakura bodue wawura medi agro wo hawo ka wo ha chem na ama me yu kwape do be fa so wo problem wa ha beboa mu ya dre ye mu femfem hele ye di wom hey Collins no wono da o fedru na o fedru Pacha da bi. on fedru no ne oda Pacha. wo nyusu condom so Pacha da. no an se wo jagu mu na na otumi ko ranso no se me ba ye wasere
se ni sisi mu den me wa rae ni sisi mu den esi mu ejina mu rae sisi mu den sisi mu din ti wi ada me wa ei rae sisi mu den me wa ono no mo tra mo ono ni bi wono bi Pacho Dabi. on the fresh boy ma Mary Ebusiana meka ose aha egusu aye emergency Ghana TV eso. Ebusiana meka je ose audio no mu nsem dia na se video no mu nsem na me mpesa obetie fi ma no. Me do bibia siso jibe ma ye ko hwe video no ebaaye. Nti ebusia wa wo hwe video no na utie akola be mu anu mu nsem na ni audios na de na chese kolai omoye nkola wetimi akwa obi ba at the age of 15 years na hwade a wode yakola no utimi koma ame na okaka che ne se mama ame na ha ne ho na mo akwa wakoye oba no akola no ho ade unie wan be yakola no ho ade nso mama ame no usimu ko sofu bi ho na mo ko ye o ko yakola no ho ade na wo ni ye ka ho ade a wo ni ho ade ye unim ho ade ye isi ankola omo be wiase no uni omo kasa omo aso de na hwe de wi a bema abemu afi na wusi so usani audios edi akola ne busuafo ni atem na like ede na ekoso ewo wiase we mu asisi ayewo mu this generation no sisi akola na omo ba no minim omo wo body kakenti ana omo hu ne se omo anyia na se de unie wase obi ba wase obi ba wie no nso no usansu sani audios edi akola no awofo ene ne busuafo atem wo sa akukujo no unie wamfa mu akwan so ene akola na ntena uwie ye nso a usanso di ne busuafo atem mi ti audio no mu nsem na me say he we die onya akola onim di oye na me de like dey ma we hokra ne ye the part na omo blo omo hunua no eno na ye ma we ho ma me ti studio ho no osu otinisuo esansa ade a ne ba na ye no eye ne ya oba tan eye ne ya na obi be ka se na ma me ne na watete ne ba ye because according to ma me no o say ne ba panyi wo ha we di 18 years akwa ne ntisa nti ba ne say na second month no mo eye say to the extent say ma bloom hunua nkola mu di nsuo abloom hunua na kwa no nso mu bum hunua wie ye nso akwa kititi ye bi say ntu fa na chi o say ai ma fa na chi ma bloom hunua wie say me fa wa chi a den na den ma fa na chi sisi ano ye pe solution to nkola problem me obanu na akwa keto ano obanu na ne ho ye mawe because one ofimu a na wofo ebeti nsuo busia no ebe hwere ade ti pa ya ye bo an se ebia ne ye kone ye kodane na intime endane maye eno na mesle nyakopon se omwa na biabo ya nkwale ya nsensense di ato omo ho so no ye be kone ya kwakoye amana yeye akola be ma no ko school na wo we jai school ti fie o mami timi kasa ma o timi tene unsa hwe o mami aso 15 years akola 15 years akola
ebusia me shas and me catch you say omo mpna atwe na enye ye de yi kitikiti na ya atwe no ma mutimi sekawa na enjoyment to de no mo enjoy bi ma abemu atimi bie na no eka se obo akola no bibia ni ba bi etu akola utimi kase we ni ya na gani ni we fi se omo abro mo hu nua na because who di akwa na tem because in some awo kanu ebetimi eku etia na akwa na maame no so a se asema be mu an kan se ye nukro se nye nukro se ne maame se mema no koda ni bia no se nukro se nye nukro ndie ntimi nche eji se ni akola no be mu an kasa e ma ye gitumu se ne maame e kan se anase ne maame anka na se ne maame ekobem se ne maame ka saa die a maame no so anya adie e na se ekobem se maame no so nim adie a ne ba ma no so eye nso a maame no wanya adie na so omo parents omo bibia no e na aya omo yesi na nso o maame to bibia de ma o make sure say wo didi wo ni o se be ma no kwa sometimes oniska o ma oska ma won fa didi ba o maame ti me show o maame ye bibia de ma enti e die na asan so pe bio ma wo ti me kofa be ma at your age yemfa asem wei entu ye hofo na nkola na asisi omo aba no this generation kola na omo aba no omo wo body di omo wo bi enti aye do certain stage omo dwe so omo enyinia ma ema nkofu kwa timi kwa ye skata de mata de we die esen ti esre awofo no mo ani enkonkola no pa mo fi mo ani na mo ani enkonkola no because si ano kola no ade no mo ye no kwa mi a meti ha kola mi ntime nya sa anya man awofo no yesra mo fi mo ani awofo no mo fa wei enya adisuade sanse akwani betina afidem ha se na oye kasa na like hey na audio no mo nsam kra no hwe uti audio no mo nsam hwe nyama abemu ano eka waba beji obi ba 15 years na usanso eye ni se ema unine eye bibi kra ni videos amud like put me to chat videos ema ebufu nti wait me post videos no at to Facebook how wait me post ni girl no ne sex tape e dia to Facebook esa nsa o se akura na fa wechi ebusia no so mo di akwa we e fa ma kwans because ade na akwa na ye enya de papa so e ben de na nka akwa no so tsena ni fie a ka wenua emba ti yesra awofo no yesra mo ni sada me sayem mo mamani enkonkola no ho mi didi se video ya wa hwei wa futuo e de fimo aha ena medemo ebesi na make house aha eguso aye Emergency Ghana TV eso subscribe na like na dani deni afa comment so eba comment section ase edi ameje so an keche mami esi anything ebesanso edi nhemu ewa ha. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.